سلام سلام حضراتكم نقلكم دما معلاتكم نخشنا زملكاتو زر الربات Kitchen conversation. لومي انتي تخشنا اللغة What are you cooking today? روزن نحملتن خشنا اللغو I am cooking rice and vegetables. نزي شغورتي مقرداد كتحجزني تخيل دو Can you help me cut the onions? حراي حجي كقرد دومي Yes, I will cut them now. بجاها قدم نتم أحمل تحصبهم Please wash the vegetables first. اتماي درو يفلح له The water is boiling already. نتمرق قرب جوس خلو Add some salt to the soup. اتمقبي تداليلو يقريتها اتمقبي تداليلو ديو Is the food ready yet? ኣይተዳልወን ዘሎ ወይ ድማ ኣይበሰለን ዘሎ ቁርብ ደቃይቕ ትጸበ Not yet. Give it a few more minutes. እዚ ክሽነ ብጣዕሚ ጥዑም ይጨኑ ኣሎ The kitchen smells very good. ተጠንቀቕ እቲ ባዴላ ውዑይ እዩ ዘሎ Be careful. The pan is hot. ዘይቲ ከተመሓላልፈለይ ትኽእል ዶ Can you pass me the oil? ሕጂ እዚ መግቢ በሲሉ እዩ ዝመስል I think the food is ready now. ነዚ መኣዲ ንቐርቦ Let's serve the food. ኣብ ክሽነ ዝሓገዝካኒ ኣመስግን Thank you for helping in the kitchen. ቴንክ ዩ ዛጓለይ ናይ ሎሚ ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብዝተረፈ ዝተሰናይ ጥዑሙ ንዓኻትኩም ሲ ኦን ማይ ኔክስት ቪድዮ and bye for now